Barasok-rasok. Nih, labah gajah kawan. Yo, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Beko ya, adalah doa bunar rezeki ya. Nyo tu tanya syok le kan. Nyo apa huronyo? Huro kami tanggal 20 sah. Adalah doa bunar rezeki tanya tajak pok le kan. Bunuh gajah tak? Bunuh gajah. Nama dulu. Alhamdulillah sana. Alhamdulillah sana. Nah, dikitanya sana. Subhanallah, alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, sekian. Nah. Hah? Aku anu yuk di balam. Salam ke cicek yang ada di bandar. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yo, cek, abang kah dengan cok adu cek oh. Kaki ban cek. Talung ke cecek di lawung apa? Lawung. Talung ke cecek di lawung bandar apa? Ya, nyok tanya tengok pok no cek. Alhamdulillah. Rezeki kan? Nama tu cek. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya, cek. Salam ke cicek ke bawang cicek, ke bawang Daud di lawung apa? Di Bandar Aceh. Okey. Tanya dengan Pak Ono. Yang 300 awaknya le, tanya jakpot kai tualang rumah apa? Pah huronya. Huro ameh. Tanggal 20 bulan 7 apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, rezeki dan huronya. Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunuh gajah bro. Sekian.